Beyiwano Mrena Edusui, and I make a Chief Jerry Forson, CJ, or Quapro Boca na hemfa no wakwa do yede ani trem ewo agona nyame down eho ana CJ ewo na die na ekoso Chief Jerry Forson Kwazi Onia boko dia Aiku nyame here na ukwana kwan so te say Kwazi ma minche telefone nyina na me bi ache kwan so boko sana pa beye nonsiampa mu na etufri nkran right ade ye nemu kire mfimfini mantem ha na kakaka na me adaroma ode abedru dojo se abia mitna agona nyamendam eben agona soedru in fact if you soedru odan kwan no so ha na fe wafa wonsa nifa so na toto mo na so abedru nyamendam antia na pe ha na Franco Trading Enterprise na fe TCL adaroma beyiwano yade dwumadi no efri ede bro na se ubebisa se yanante se ne sen ewa ha na beyiwano dwuma ya yedi yehase afi etwa mu yedi se no se ohawa hodo manfo FM ewo wo mpota mu nkrunkru ahodo so na ya GSC ni so se yebedi eche na se yahwe kwan a yen so so yebetimi afa platform anakopon de amayen any influencer sebe kakra yenya yebetimi afa so de aboa o manfo enti yereka ya fie twa mu issues bebre beto ya pro so one major one anyankopon adomo yetimi edi hunduma tenkon apel wo mu susem a no bro na no mu kodi no fefe na me adoma yetimi enya bohodi ama wo mu na ohawa ewo nyamendam hanom kania honsem in fact because it's a mutual phone ni chewa am say buso make say ya videos ayo 05 nsa aka wo hwe on Facebook abehu kura friend nyamendam no senia etie ofi akuna so edu ankasa eba nyamendam ha ekwan no enye kura in fact me de my new girlfriend ya tie robe na mu na fe me yam kwa hye right yam kwa hye me ankaka kwan na enye kura kwan eba krum ha eba sije kwan na me hwe bi enti say ya na te say ya na nam so a yedi bedu krum ha say ya na nam so a yedi bedu krum ha ekwan no enye ekwan ya ka faso wo krom ho na no ekwan ya ka faso ynyina nam so me ba na bibisa assembly man say enti kwan from kwan na say ka kwan because kwan no sije nyabotre ba bia wadu ya atache ho ya inve ka kwan no ho ka kwan no ho atache pa na we just one of them ba ko de tum say sutade pa ta ho no ma kai enemu na yede abedu ha kwan no enye kura na Cronet is saying because we ask a full Mukayo, Mepaya cab fashion. Send me chap chronomu funia, I'm the video no a bibe capture, Senia, Yamendam Chrono, Emu etie, almost say there are 16 villages. A bank Yamendam Cree, woman, no, but yeah, but you share a cry, the kind, no can a cry, because they didn't the mamma, Yaminti, into Yamintia. Now, see what to one be doing Yamendam ha. That said, there are other small villages war Yamendam and then important more it's because it's a ocean for Nidia. Bomba Moshe on Facebook, no, one Bemusani Chrono, Emu etie. Exactly. Don't do a number Facebook and I'm on Beshe, a crime way, and also Kagana ho Yamendam. Wow. Yeah. Sige nyamendam na wen wo swedros him 5 star na wo nyamendam no se na medika kan no wo swedro in fact ofi swedro just odan kwan no so ofi abuna swedro no odu wanim kire achem dan odan kwan no so o drive by 10 minutes na fe kwan no da wonsa enifa so na wa mane afa so sa na fe odene kakaka na wa bidura we no villages war it is a question me bo villages ben Yamendam hanuma ebi an obi temi adom fm adom say ene na mikroma na say me area na tv oba bidri enti ye wo enkroma eno ye akura community ben Yamendam ha ye wo kwafran sa ene ye wo kofisenyi ena fe ye wo ora sika number 1 ene ye wo ora sika number 2 ye wo kwame lo ye wo odumanim ye wo butwe ana ko yo butwe na fe ye wo abubo kosua ye wo dumye ene ye wo abodese ye wo asanma we abon sen
number 12 no na abone assemblyman assemblyman no ha nti bi amene no bedi enkomonti there are villages a hanum but to the main issue because since 2016 and contractor shall say electrification project ana nyinam kanea ho adwuma ewo krum ha into ordinary by in fact so we video no a who say poles ya mount high tension poles no ya mount fee akuna swedru honoma isisia dia bedru krum ha cables no o sha say wele akodu baby maybe say assemblyman no bi odukodu yi na say adwuma no akansinse mu enti from where I stand crowd cable bondo kese ni bia edapo bi aso honoma we say no so 2016 other honoma between sabri adwuma no akansinse ama logistics or buy so the baba ye adwuma no kwasi say since 2016 ama ni nyina apro afeni eba be ko baby anema no egu ye ba ye mpanifo omabodwa womo etwen afekwa ne no mba be di amane but they say me de amane no di kan e dan woni atom na 106.3 FM H4 enti tana de no akwakwa enti hawa e wa ha pa no ma bisa mo ma chem say chips compound wa ha asukwan chips compound no ayansabia no efa so ye adwuma kamia enka ho. That's another thing that I want to find out. Okay. But assemblyman ewa ha me pese me no be twetwe nkomo tiawa na fe impenifo wa ha no so ye ne om ba ko me ni bi atwetwe nkomo na ya boabo ansama na no ye boabo anu a na fe ye bankan ya na ya be chibre na ya be twetwe ho enkomo na nya ni chesa ha ye the honorable Cynthia Mamili Morrison the constituency. Okay. Yes. Okay. The constituency. Right. Yeah. It's Jaba Yawaha Assemblyman Waha. Okay. Yeah. Assemblyman Waha. Zadia me jema mao na one na twetwe nkomo na mpanifo ma ba mane na wie ansa na basi abem. Why? Fantastic. Me da say. I don't want 6.3 FM. Be you know and na pay ye dey bro be am kire na we no akona nyamendam ben akona swedru. One ma sem no beto ye nim and na pay say medical ka say 2021 asane baby a obi ano nyame adom na adaroma ebedi akiri nti anapai atoto mu aba ha enkane ho nsemo a ekito manfo wo mu ha assemblyman wa ha na mene no ebetwetwe enkomo assemblyman ababa ye me apo makode onyankopon adom na mbajo ho so nyame tiase ye bodi ni bi o kire tifo bacho me de Samuel amatofo asifo no over Samuel yaba kakaka etifotie the badu he nyama bebre na mede mani ehu tete na ebo amane e radio so kwan no ho afem ne kan but ni tie wa ha enye kwan ni tie wa ha eye nyinam kanea mode beto manim nti ene ye de akire e de aba me hu se post na sisi me hu se post no e sisi o ha pa ben mede ni sha 2016 le mo bacho sige me da se na me de nchie mu ye den the mount na multimedia group musu yada masu bebre se nyame na mamponsa electoral area na wawa se yede ya ha obeto mo so no nyame adom mwetia mo chacha mu aba ara agona nyame nam sene light in sense 2016 na ya share se nka nyame nam amponsa wawa se botie yipe se nkuru a wa hye nyame nam ase yebenya yen light CJ one of the contractor and the Yamane buyer was at 2016 what the post in the go. If the change of government buyer no na another government buyer no a contractor and the bar side number studies all ye Jumano. Obuso ya no okoye oshema na omba na ye bu echiri na ye bisa den e koso then see me no to abayi me last year it is December 17th na me buy nti the other after woman over na e facility to raji ono point me so buy na we say me so me di echire nti mo na contract na ba side si je ni je say minister contract na ba side no nyame na man ponsa na no kwadu na ni je nti me as assembly member no me so o say yeboa minute committee chairman raza ko unit committee chairman okay nti ye na yeboa ye the contract na ye ejuma ye ni ahemfo no ye na ye kabo because ha no amejuma ye mfe ndi agro
so won ti twendua ha na nkube na egu kwan ya fa so ba na kube e won ti bubu nkube ni na me ho se niema enyi no hapa me ho akutiu no en me ho nkube no so ha no ya de eso hapa nyame ya gba kwa odi bi beko na nkanfo na hu se nyame nam ya wasa nyama no nti ya hye se ya be nti bubu sa nyama ni na ti edi be bi no CJ contractor no nyame ti ya ni so okok takra de aba si bisa so no so okwaba na adwuma no duru hefa na o se okota kwade aba oh efi Cabbage Junction ye ba be fi udu Cabbage Junction wo ba nyame nam no o de hamanu gu so a na edi bedu ko bi em ran mu so hwe hu se ye si post no ba nyame nam ra e di simbeti en fa hamangu so ye na ye ko ye wo one village bi so a wo fra jokwa eno so akọ na ye kwa amponsa no ko si stay no ewo won so musipo no yo musisi some stay bi e betu ma support na ye po no o ye se gbani wi na o se oko bisanse tinana mpo frame ye nyame na me he no ne ebusia panyi o frame say assemblyman contractor na ejuma o ye no ye tu ye hu esio ye na ye eduane na de ye de bua se na ejuma no be content but also oko na 2 days ta obasenya ba me ba no so yampa CJ oko ye no ye nia no wa mba bio enti hwehwem na ye te say it's alleged but the chief muso ka nyem say yampa bibi say sie say no tin so mo ko ye meeting ewo wa si be bia mo take me no o mo ko ye meeting ye mu no wa asem ne say assembly member na me di adwuma na echi no say me ye o mmeka say me na me hye mo mu ye adwuma no sa pe na ye ma me MP o ye gender minister Cynthia Mamle Morrison na sa o ka say enyo no o jina no monyam ti na nyonyam na Cynthia Morrison ma conduct ni je adwuma na o ye no ti ya bu enti assemblyman o chese MP and no contractor ni je adwuma na o ye so yes o mo ko ye meeting don no ye ma contractor ni je adwuma no since the contractor ni je no on tuni na nsia no da in 2016 ba cho an won to contractor na kasa bi eja dom ya aye nyine kasa o kan won say akoye adibintu ubisa no on tuni enka asami ni no kwala ewum o ye say meba but one of ko meeting na wo ko boss apọ no go wankasa wa so no bobo amane so mo ko ni say na ekosi ye enti adwuma na wo meja no ye maame no say contractor ninja because of say mimi di adwuma na echi ndo ndi adwuma na oye no na o di adwuma na besi assembly but what bread any MP akasa ebisa no nti a o ma contractor no eja adwuma no oni MP akasa bacho da mini MP nkasa ye na won say any assembly na ye was the last time oni MP kasa MP since me kai if I say 2019 initially did come but any point yanka light was don't say ya dey na ya the first two assembly no say na say o ji obi adwuma ye nti me ba ye me chola ta come MC mame but what can say from all indications no MP no na ma contractor no e dey adwuma no so who as assemblyman no say o fa na se me here na we tell MP no ni nti o ma assemblyman no dey adwuma no o ti me ye adwuma no assemblyman en ba jo me ye send me ye ni say na eye me wanwan say ye pay ade ama yen ko say me fa bebi a say me ko pio ho nti me friend nti me nyi dwuma e bi na ndemu abemi nti na ye hwe say nke betumi aboa because if you say me mpo and I'm oh yeah ye bi so assemblyman ha say be me trade na me trade wo mo to aba wo nyame number tie yi pe kwa me chill odumenim amponsa sam we na wo to aba we assemblyman wo ahabato nti ha mbajamente ya he na oti wa wase bi wa wase bi ya fa wo no okay nti say bibi say bo say ke na ye bum na ye na eni je so mo ni say empanimfo mo committee ni bi mu wa nti wo mbeka wo ma ko sem se ni e kwesi wo wa wo ka wo be ko mo che ni ye bi wo a wo committee ni ye wo ni an boys so wo so committee ni bia sa so ni e de esi ye a wo mo kan say ni esi fi adwuma no wo mo ye no nti ye bompa ye ndem abe ye ni say adom multimedia group dia mo ye nkofo a mo ka ebem ni say ni aye ye nyambe adom na ye ma me Cynthia Morrison be hye na ye papa na nado beboa na nyame nam amponsa na no kwadu na ye benya lai say ko ibe da ye ndo amponsa wa na we nkanfo we nya light na o say nke nya light but nkanfo nya light yes ye na e nipa ba ko na eboa mo nya light nti hye de ko ni kase ni ete koko kube nyama mo di fia e mo de ko so bi krom no chief enye juma e de fem that's all kwamponza me lete na so pa am population be ten hanu mo dano registration ye ya hye wona wo mo register ye
say Yaminam Hanuman, one woman register or Hanuman almost pay 700. Any only Yaminam Han Quabam, Ponsa, and Ponsa, so one number 620. Military, I need the Yaminam Ponsa was in a check almost by 3,000 plus. I see. I don't want to 6.3 FM. The you want and a free Aguna Nyamendam. I want to implement them. You bet shop bank the dear Penifon. I want to not pay no competition for Mokaka and the burning tea. You better to come on one. Not pay. You say your bank client. That thing you will be on the about for social so Franco Trading Enterprise. Now pay TCL and I want to say you decide maybe you did a brew and you buy. Penifon Abuja. Chain, I should say, if you to me, a possibility, you know, Penifon, everything from my family man. One more some meeting, national. The same need to come up. No more some meeting, national. The same need because I'm not saying, if you say, the member of parliament, or ma order, say, sir, a Jumano, Yen Chin Chen Swanson. Nothing, you know, so obey a day after honor, and it's something. And come on, it's your name of Penny and Casa. Martin, the matter of the okay. And the them Shema Okodo between Rasibu Granny, offer Yamendam Nanon Quado, can have someone when Numus the Muslim God, like you, what the band. Baby, we go bench me, the Therefore, yes, me. Now, Bra contact work at your contact on my age band. You know, Blaya would two buy. You're quite a page where you could be been. No, but we get money. Now, we get when I'm sure madam. This is me where die. Then my mother, my son, a summer man or die and let you be there. A obesity 2 months time and Oma, Latin why. You know, it's very way down. Number 3. As I'm a man, maybe Sunday. Them Cassini, you know the number, it's me or the way down. No, so, although, okay, on Cassidia, the Macas will be done and kind. I know the next way it's very, it's been offer. And the family will look on let's last 1 year over be meeting. Who was no Corosu. On Ancasa, as I'm my catch any day. 2 months on my light tabak. It is on my light tabak, I don't know, no day. Or the Oma contract will give money. Yeah. This is your mobile 3 days. Do now all my life in the contact of a chance why that them be young. You may be a glory say. Be with them. This will be a continue. I am always say, get going and that. It's a some morning. Okay. My members are how them can tell me other Malfa. Nothing. How I see you in school, I go when you come down, I go Saturday. And I just see you do my because I let you go school. Primary school, or just okay, this is or primary to compound the swah. Okay, Nina, a diploma, LBLA, uncle, walk then you're not the lighting harmony. If you're not serious, then can be a diploma commercial region, where she may lighting her, bone there, lay for a class, or you could share Lumua. Name boy, if I were one and it be a hand. Into a high copy. Oh, hi. I'm a friend of Swedish, I'm going to say. Most of course, like them to also cry. No, we can't actually say, can you have questions? I'm a friend of mine. I am just Mubla. And I have no uncle to it, but one who didn't know, or she may be like woman. If we will be hand with Jana or by hand with Jana. Or you rough off crack. Or you rough off crack. I don't know 6.3 FM, you are not able to try a day ever live on your radio. Man, telling you, I have never known what the woman from my name and from the so and Casa. Open bra, red, bra. At the time, the cotton, the phone could see a man. Ready? See a man. A 40 house to me or having at the brim. In fact, and yet, when they have 4 empty dinner. Yeah, make us a number of days, that point here. No more here, and yes, and there. Yes, 3 and work on yes, so light no, because man can't not obey make us our enemy. Most WhatsApp was so behind me. To make us an apple, you don't say we know that
so mo bi so me MPP me ma na se ma kwa me timo so da me ka me ba me ka se me ba do and all the audio you na ka wa say yes na wi na so pata me kan say yeah party another yeah game nam kurhan both NDP nyan obi ambo e se sia ye ma mo abada dan ye tso bu ku bi ye na me so bro nkan tudu ku bi ye to ni nya de ko ye bu ku bi ku 4 years ni wi anom wo ye hwehwim se sia ye bi ye wo sai te sa da san ho na de ku ko be ye bi sa o se me kasa ye se kasa ye se sia ne pese ye hu se ye ne ya mo adum fu de ye mi so mo kasa mo yi bi ma ye mo abi mo ma na ye ma me hu se de na do so ba be dia la wo me baby because yes you tie ne se sia mo de bo he o san se mo de mo kan mo ye adum fm de mo kan mo na mo ye adum fm de wo gan na se kasa ye ka obi a obeka no crash mo asma do adum fm mo fe ti e je mo so ma be yam ye kwan mo ba mu ye kwan na se ye ya be du be de bo to aban ye nko bo ampo de ye bi a he se ko la we ta mo ka ko ye me be wo de take em nanfo la tan de ye ka so san ya ni be bon me ka se ko ko hwe light no ho me ye na wo be edman big woman se go ma de ko we ya ko video ni ya o school ahoma bare so akọ sefum wo ba wo se peja ye tu ja ya da je na ya ye ko peja po si ye si na de ye me be ni ye de boa ye de agbo we na se chobi mo ku be ku ti ada egu na se light ne ba se da na ti se ye na ya mo se e ha mbo na we den wo je die se ha mbo be je nda wo so we ye men chama we me ni hu de me hu ni collect wo 20 de ye life wo ke fu se on for light man de wo pa wo my life because of the yan comment no nke be se on de wo mbo mo tin wo tu before ama be mo video ni ya so ko no mo bi hu de se sia em na ku na wo ye pe fon wo ka bi bia onam de ye pe fu ka na mpe fu wo amen wo so nka so nti wo ka bo mo fa ku ti pro ji pe ba dem ne be fu ti nta na mo be fu ti nta na mo e pe fu aka ma bodo ye pe fu aka ta ma bodo ti sia na mo aba mo mbo e na wi pe Gracias. Adomano 6.3 FM. Mami about time so enkasa. Eno, abisha. Akin ko ma se mi ya. Udi. O fo me fa chewa. Adifa. Papa. We part time. Ni say wo ma ewusie. Ko to yo. Kani ya eni ha. Eni simu amudemu. Ha be no de bre. We ran so san so de bre. Asi ho ya mo fa wo ko SS. Awu ama mo nyina ho abekefie. Ye SS fa wo kwa chewo. Wadi nyem no wadi kwacha we ni nyina afi nyema onko ye wo kro yi mu nti sum no amma ti chade ye haw papa pa wo kro yi mu nti ya pade sama bedu ha obu onyen e woda me nyama no ho ma aba chen ya ma wo ko school no wo so be ye wo ye die ka be se ti cha je he ni ma nko school na sami ba ti ni nko school mo ye no fa me shop na te mi no ni nyina ye be so bancha ena me ko ya na acha be ba enti yesra mo ti say ye gina he ye paaka mo fo wo ball wo so no wo bo cha paaka ni se wo be community center no anye ye say ya mo fo wo ye be mo bo ona no de he Okay. ya mo fo ya si wo ball no ena na ba ni de won wasiu na won fe feel paaka na we tu ho aboball no wodo ni nyina si ya tamma na ye nya ni baby eti ya shamo and how for no so yeah when my to no on kwa ye nyi go ye ko yi mu ni nyina ade da ya akosi edu mbi bebre na nsita ya kwan no nsu afa entikali bi ala mma ele gide abobo ya so bo han se na abobo ya no ko na ase ena bancha woti ogwafum obi okotwa buade ni na egwafum enti sramu ye light sam ye kwan sam ye sramu yes samo papa mo hwe na mo ya ho bibi man na mra mo abedu hede ya wi ayesem de mo botu mo aye bibi ma ye ntunyama atiti ye medam ati Adomano 6.3 FM be you ano na eguso ayede ebre wo na tissue se ba ha no se from big account ye yikani asem no to nkan a kwan ho sem na fe intusam so yade a ha dwene wo entamu ahapa na chief compound wa ha be se me bitasem se wazagra abrantie na enam ne so ma issue ebeto manim wazak or a unit committee member wazak atwan ya me adumo mami di kan bisa mami di kan bo abaso se ofa na semia and say me this has me too many men eti edi ababedu hanom chief compound e wa hano omusi da no me adwuma aka ne ani ho CD odi kan no meda yankopon ase na abatubode a wedding kan odi amam nyamenda me ekuro bi a enyi ni kakra ye nyina no nyanya na wade ati kire nyamenda bi nyina ye nyini batoi
yan kan ya sam di yan su a che papa ni a me gine he ma kwa community pin pa order kan ya sam na no office e wa kra igini na bi papa bi an fini na we be say chief compound one some ampa ya wa chief compound wa that is by 10 years ni no be chief compound we need any light first no more generator ni generator man ni generator na dey our use here cylinder no bu gas gum what can say fridge dey our blow ho na use gas and no say na any say edru a wode be adwuma wo be use one na I say wode adu no ko shedi na wode kwa show bi no fridge and I say na si na o han so fridge o tia na wode akwa akwa shedi te edu anopa na obe ya adwuma ansa na wakọ de medre petisa na wode aba na wode aba be ya adwuma nti ne de how bebre yesu afọ NC akọ MP na office chese like yeah light hon somebody Ghana ha yehu be bia ye nko ya na so me ye beti bia ye ntu ana mo wo na me de ana mo beble na meso na ye tu ye kwa me ne ya man mu mpemfo na ye ne ho ko na ye tu de ma na mo wo te dem ni to say ya ne o man beble yehu kwa ya ba fa so a ye ben ye light wo kuro mu anti mete say wo ye program be yi wan first na program a wo ye Captain Smart wo host na me hu kwa ya ma fa so a mede benya ne na ma na asa mede be ko no because one dey na oya the corruption only man ko tin no kan Ghana so corruption ne dey every free e bebre nti me ye bia na me ntu ano mo bia na me na adoma na wo sesa na ma wo ba na wo de na mo bi tu go say wo ye program bi be wan me monitor wa ba ye wa ma na me hu so no program na wo ye ne bibi papa be tu ma ba nti da kokra na me tike ma me ko ba bi na wo de wona ma tu go na me pick no man ni si wo me be be 3 days time nti me tana wa den me asa me ya na me because me twa na mo na to bibia anfimi ba na me so na wo de ma me we na me hwe nti on 18 September na me ye video kakra na me de voice ka ho na me forward dey ma the me de ma won me ke kan sam beble pa ya me na me ye light na ye problem kakra na me de ma me bo ma ku ma dinu say adana ye beble nti e den ala bedu me so the last week Sunday and me ho na wo from say Razak ni anana me sinyo you ka CJ ni kura na me hu boy di ka bo ya our friend CJ nti me ni so ya ono okay nti actually na me hu say o ka say CJ adoma e from na ma adile ba me so na cha ha na o ka say yeah light sem na ko CJ na me so CJ de cha na say wan ya ho hwe na wo say okay and the metal won kan nti me wo ka say metal won kan de na me wa wish ni say bibi papa bi be sima ba wa na me fra ma dan fo ba ko na me gbo na manete e me adoma ochina anopa onti adoma FM ba man ka bibi anchen ma me ka chena ni se onti adoma FM ya me nchade anopa na me tumi monitor wo program kakra se wo be kan ya me na ma chama me ni hu se wa start na wo kan ya me na ma chama bona ma kuma tumi ni se wo tumi wa bon ya me na me din nkotin de se ya hu bibi ampa ye di na kwa kodu adoma FM ana ta multimedia bibi papa base na ba na ne de wonu me di nkomo wo phone ti na de ma o ta me tu anamopa na no mo wo me tu anamo assemblyman ne side me tu anamo o ta mo shisha ta ma mo de beba ti ne da na wo ya tanka mo beba ne bibi babom ma mo ntu mamba nti anope de na me wa irechi mi se mo baba na mo be di de mi bi mo ti dem nti me da me like me huma men kan kire ma ko ba bi beble pa na nke mi ni se ni da su be tu aba obi anti man tan yen ho na wo kan se ni se your MP or the support contractor na o ye adwuma ampa contractor na oba me na offer me to say nunua enti me me o ma e wo han na o de hye me sa se wo de no me bi fi ministry ba no wo kuma se na wa afam raza ko gino no fi no me na sign enti ene ma ba ye 3 na 4 bi a wo de ba de ni na ma me so we cha na hye ase ma wo san wo de koi contractor ni de na ku fi abom na ku fi abom okay enti cha multimedia monitor anything mejina na ma ya ma beble na ya MP o kan beble bi be say dia wo chana na sa da wo ya no ya politics ti de mi bi so say ya wa he abai bi a wa afido otumi ya project wa Ghana ha da bi say project ya abai wo so no ye thank you in say abai bi abado na ni a bi abai dada na mi na mi jina wo mi ye bi na abai na bado still na sa mi jina wo so ma obaya ye ko no betumpo na sa me bo mo wa ye da ma de na ene ni de mi sunso ade na MP no ba beka da ma sa mi se ko a wodi contract na chi wani ni ye adwuma ye party bi ne ma na se wo ji anim ye ma akoma party bi nti wonji ye adwuma ne ye but ya me ya se the whole MP o tumi ka da ma sa mi
public ma okay Robert you better so the 106.3 FM a brain into yeah the radio studio ni beti ha na afi kwasi so what nka the radio ni hana ya twaso na ne ebetwe gu homa so a de be bankan ni na no ya de no so the abron but ya pass na no emma TCL and afi Franco Trading Enterprise from Adaroma and I'm so afrema ya de be you no ya de be o number no enter wo how bia 0206 943337 0206 943337 saying baby how no be ano ye baby achi kwati CJ me wa hapa na assemblyman Kasembi mani da so pa na osi akutubi kwati ahadi akutu ni dia bebre akutu usipan ho ba akutu left and right ye bi dia bebre na kube so dia ukwa enim ho no ma de be tia no ho betumi ama obi ano ho be ya CJ na me found bedu why that's right all right great in tia busia for be you ano na tia Chief Jerry Forson and what's in Kano And I was here 26 minutes after 9. We're joining a high at 106.3 FM.